Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi ugite ntukuitirwa kuraja agakinyia RWARIA rwa kweberia UGOTI kiri TUCHUNCHI na gichunku spare parts cia bikibiki akiaria gataya ugite bodaboda nicio kaumo kamugatezwa antu babaingi muno nthuki mbithi akiuria thirikari kugwatanira na andu anyingi kiri kurwana nchovi ndege ni watho akiuga makarika jambogita ni jethirito ja kingi abu nene ndene ya matura Antoni Kathenya katariria nkruke. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi mwendaga tayari walio na kubangana muswada ule kethiro ikinya bungeni ya Senate muswada uria morontoni kwebia UGOTI kiri spare parts ja bikibiki ndaino ndinambiro ngo process mbega muno ya exempt parts especially spare parts ja bodaboda kumaitikali UGOTI gataya luka bikibiki ni meanjiro kamati ile anene muno wa Kenya amuna kwithirwa bikibiki yandikite imwana bingi. Senator Ojo wa kaunti ya Tharaka Nithi alikuwa kethirwa UGOTI BUBU kaebwa pati no ikamba kugona na bei yande muswada Ojo lilikirwa kilimeri ejete tukaite ngonkurani yotho nikibwatho bungeni ndo achoba ana baraba ingi muno beto daino ndike bodaboda na industry ukura very fast na itu kumake sure kwamba ana baraba gutwika bautetheriwa kukorana na biashara tawata na ndinde bwa bodaboda no the biggest means of transport that we name in the country. So I want to do a very exempt those motor cycle parts will take exempted from taxes. So I be contractor but in the next few months to so kinyana kene ko tika sharia ya munogu kagitakana karitengu gimbega ila bota bunge ya Senate badite na mbele kuruta na kugamelia Senate ba murengo azimio ya bime betoku atakwina wenda nelo bungeni ino etina manobo iko kagita kontere okedro opposition wala yako binga na ukaswa serikali na naki yao tiutore ma senators pakenya Kenya kwanza senators Kenya bazimio to process the bill magana ile kurugete ala Senate kurugete maro bill water bill dualu ito ongerambia tuli senators county chiare 304 billion they to kurugete 415 billion ito achokia to anengana kinyambia cha kama county leta ina nafasi kwa chini and quarters ito anengana Tharaka Nithi to anengana Isiolo to anengana Lamu na Nyandarua so at least they know Senate to wate the mzuri mono na tuina mbere mingi muna to process they know na utiena ndora nenda mono katika tegetu na Kenya aradua jebete ba upinzani into kianda yake ya kemana to wata na tu akoroke turemo. So we are doing very well as a house. Seneta gataya ukagitakana ulithirikali nene gutukira waziri wa wikalia Profesa Kithure Kindiki na munini wa rais Rigathi Gachagua gutigera ne gwikira mibango merito kire gutigera ndoa na nchobi ja ibango niko thina mbere kwa kagitakaraja mesha zinu mimbaga mono lakini tuweke sustained onto tuweke mesha zimu ndero au kama latu tukatoa reluctant. You know, we are fighting a culture. We fight you to na karibu miaka mingi mono serikali kija ikawa ikachoka wo na so we are fighting an entrenched behavior culture very entrenched na branca aromba serikali kukurukira CS wetu inko ya kedolo kende kugira ntu na ugira so ngote ka for up mono muiye. I know you can be a very good person who should make sure that we sustain that war against illicit drinks and drugs. So not to more no do kilana vetu kabedra bakari na. So I think it's a war that requires everybody. Niko nindi kinyasi yezu kindiki niko nindi mwanachata niko nindi antu bakanisa niko nindi kinyasa sasa ndio yongwa. It's a collective responsibility ya kila mtu. Mamo jimuneno Nairobi mbeta Tony rangi wa Kathenya.